Borwa a tshwara dipuisano tsa mohama wa kgotetso. Bokra ya ba ditseletso tse thano tsa go tsamaisa diromamowa tse di seng mo kgwebong. Fa dipaakanyo di tsweletse kwa Footballers Union of Botswana go tshwara ditlhopho tsa boeteledipele. Motho e tshwantse ke go dumedisa ke go amogele nna ke bidiwa Reginald Richardson. Dumela wetso na ke kgomotsa go tukile me tshepiso sekolo ke na ranolang ka puo ya diata mo pegong ya go sethweng. Tona wa kgotetso le merero ya lokwane wa Afrika Borwa Rekwede Mantashe o mono Botswana go tshwara dipuisano le tona wa ditswamong le kgotetso me bogolokene window ka ditsela tse mohatse o mapedi a ka ditsayang go tsosolosa mohama wa ditemane. Afrika Borwa le Botswana ke mangwa mahatse a di gogang ko pele mo mohameng wa ditemane. Botswana o ntsha ditemane tse dintsi ka boleng go gaisa mahatse othe mme hela jaaka Botswana Afrika Borwa le ene wa milwe ke kwelo tase ya theko ya temane a se le ditemane tsa maitirelo di tsena mo marakeng morago ga dipuisano tseo tona Mantashe o na etela ko lehelong le go thothwang ditemane go go lone la Diamond Trading Center le le kopanetsweng ke Botswana le company ya BS Group. I certainly do hope that we can start trading diamonds between and amongst each other, and that today jumpstarts that conversation of how exactly we can do that, because we want to sell diamonds. You want to buy diamonds, to sell them and build an industry, and we hope that we certainly can do that together. And just lastly, we have been relying heavily on South Africa to support us with oil and gas products. And over the years, we have seen the reduction of South Africa's exports to Botswana in oil and gas. We have since diversified where we get our oil and gas through Mozambique, as I was just informing you, and some through Namibia. But we are very keen to see what is the developments that are happening in the oil and gas industry in South Africa, and how we can continue to strengthen our relationships in those particular points. Botswana must do a lot of exploration, diversify. You can't have Botswana be a single commodity economy. Because when that commodity collapses, the economy collapses. I am convinced with geographical location of Botswana, you should be having platinum, you should be having chrome. I'm convinced about that. CGS and PGI must work together to discover more minerals in Botswana. You have them, okay, but it requires exploration. Mining is about exploration, then building mines, then metallurgy. Then from there you can add value. But if you miss that value chain, you are not going to succeed. If we can do those three things, we're home in time. Lekgotla le le laolang ditlhaeletsano la Bokra le ntshitse ditiseletso tse tlhano tsa go tsamaisa diromamowa tse di sa gwebeng kgotsa non-commercial community radio stations. Fa bua mo moletlong wa go aba ditiseletso tseo mono ga borone mogolwane wa Bokra Re Martin Mkhware a re go abiwa ga ditiseletso tseo go tla godisa mohama wa kgaso mo lefatsheng leno go rata moranyane. Ene a re ngogola lekgotla la Bokra la ntsha taletso ya go ka ikwadisetsa diteseletso mme makgotla a le 82 ba ne ba supa kgatlhego mme ba le 20 ba lalediwa go tsenya dikopa tsa bone semmuso. Morago ga abelwa makgotla a le 5 e leng Eternal Foundation, Apostolic Faith Mission of Botswana, Men and Boys for Gender Equality, Okavango Human Wildlife Foundation, le Mega Church International. Allow me to recognize and congratulate the first 5 societies or entities or institutions that successfully completed the process and will today be officially licensed. This is not just a license, it is a responsibility. You are entrusted with the privilege to serve your communities with integrity, responsibility, and professionalism.
In closing, I extend my heartfelt congratulations to all the 5 non-commercial licenses or community radio stations. We look forward to hearing your voices on the airwaves soon. The reason why I'm saying it's very exciting is because, as you are aware, this is the first time we do this. But in our neighboring countries, they have been having community stations. And it's good to have you here as our first batch. We are going to have more. But also I have to recognize that this journey just didn't start now. We started this journey in 2023. Ba ba abetsweng diteseletso tseo ba ka ile fa go akarediwa ga bone mo mohameng wa kgaso go tla anamisa dikakanyo tsa batho mo dikgaolong tse di farologaneng le go gasa dithuto le dikgang tse di botlhokwa. As I move forward, we pledge to uphold the value of community broadcasting, to educate, to inform, to entertain, and most importantly, to give the platform the voices of our people. Very much. As Men and Boys for Gender Equality, we saw it fit for us to apply for a non-commercial radio license because of the mandate that the organization does to educate communities on issues of ending gender-based violence and promoting human rights in general. We are glad that we've been able to be awarded this license, and we're going to be operating in Khansi under the name of Kalari FM. Ba abetsweng diteseletso ba filwe ngwaga fela go ka simolola kgaso mme ebile makgotla a matlhano a tla sala morago ke ba bangwe mo nakong e sa fediseng pelo. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Modulasetilo wa Council ya Good Hope go fane Nkwane a re o tshwentswe ke go golela pele ga dipalo tsa go dirisiwa ga bana bothaswa mo go tsa thakanelo dikobo go kgaolong ya morolong. Modulasetilo o buile jalo jaaka na buisa Council ya Good Hope a tlhalosa ga dipalo tsa monongwaga e le tse di go godimo hela thata mo go tlhokang gore seemo seo se tsibogelwe. Gilbert Mogorosi ka dintlha. Go ya ka dipalo tsa kgaolo go tlhalosiwa ha go begilwe ditiragalo tse di le 50 le bohera bongwe e le tsa bana ba ba dirisitsweng botlhaswa mo go tsa tlhakanelo dikobo mme ibile mo go tsone palo ya 15 e le tsa petelelo e le nngwe e le ya matshosetsi a petelelo ha 43 e le palo ya bana ba ba dirisitsweng ba le dingwaga tse di kwa tlase. Modulasetilo o supile ha dipalo tse di tshwenyagela thata mo go tlhokegang tsibogo ka potlako ga mmogo le methale e mesha e ka yone ka dirisiwang go thibela le go laola seemo se, which will call for robust approach in addressing continuous social ills against children. I'm disheartened by the rise of numbers of sexual violence against children in the district. This quarter under review, the Social and Community Development has registered 59 cases of sexual abuse against children. I request that as a district we stand and unite to fight gender-based violence. Ntse ile mo puisong ya Council ya Modulasetilo na tlhalosa ka ditlhabololo tse di dirwang le tse di tla dirwang mo kgaolong di akaretsa go dirwa ga tsela ya Matete Brayveda e le tsela e bontsi bo dumelang ha e tla tsisa ditlhabololo tsa botlhokwa ga mmogo le go gokaganya kgaolo. At present, our development manager Process Consulting Botswana P2 Ltd is likely conducting surveying works as a foundational part of the design progress. The development manager is required to submit the maximum guaranteed price, which will then be carefully evaluated by the employer. Upon approval of this price, we will officially move into the construction phase of this project. Go dirisiwa ga banana botlhaswa rutlile a bua ka dio tse di ntseng ya tse leng gore ga di re jese di wela mo dikgaolong tsa rona mme re le boga thata gore e be nile sengwe sa dilo tsa a di amileng. Modulasetilo na tlhalosa ha Council e tsweletse mo maitlamong a yone a go tlhomamisa tshireletsego le botshelo jo bo lolameng mo banning ba kgaolo. Gilbert Mogorosi, BTV News, Good Hope. Mo Parlamento wa Francistown East yo ibileng le tona wa papadi le tlhabololo kgwebo re Tirone Nzima a re jaaka puso e le mo thulaganyong ya go leka go tsotsolosa itsholelo e dira gotlhe go leka go tla ka methale ya go phutha madi mo go ba maleba ba ba akaretsang
ba dikgwebo le ba bangwe. Fa a bua kwa phuthegong ya kgotla kwa Francistown Renzima a re puso e fetisitse molao kwa parlamenteng o tla itebaganang le go phutha lekgetho mo bagwebing le le duelwang ke bareki fa ba reka dithoto la value added tax. Makgweng. Mo nakong e fetileng puso e ntse e sena tsamaiso e tsepameng ya go phutha lekgetho la value added tax mme mo nakong eno e itshwelelo e leng kwa tlase ebile puso e patelesega go ta ka methale e farologanyeng ya go leka go etsosolosa e dira gothe mo e ka go kgonang. Go tlhaloswa fa e rile mo parlamenteng e sa tswang go feta puso ya fetisa molao wa go phutha madi a lekgetho le mo bagwebing sengwe se go dumelwang se ka thusa go tsenya letseno mo letoleng la puso. Value added tax le yone hela e go baakanye bogolo thata ka gore go ntse go sena melawana e regulatang gore tax e ka kgoletiwa ya promentate ka methale ya gore value added tax e ka kgoletiwa jang ko madirelong gore a gore tebe le go introduce shini jalo mo dishopong gore a gore o ta go patelesega gore go mo go rekang teng go nne le mo teng ke tax receipt. Entse e le kwa phuthegong e bangwe banni ba kgaolo le bone ba ne ba ikopela gore melawana ya go tsamaisa kgwebo e thofofadiwe ka jaana ba sokola go bona ditamelo tse ba patelesegang go di latela kwa mafelong a tshwana le Gaborone. Re le ka boipulela dikgwebo tsa rona go rana our own businesses ba phithela e le gore the government itself is against us. We tell a lot gompieno I need to go to Gaborone go a go ira permit ya go tudisa dilwana from Zambia or dijo from Zambia. Ha le kgone go re thusa gore di office tse di ka kwa di kgone go ratumela ka kwano instead of go rona re travel many kilometers. Re le ba Botswana Investment and Trade Center ra go dira ka bojotlhe gore toropo ya Francistown ka ebile ke na le go ipeletsa go ka re saletse go moragonyana a re tshwantsha yana ka bona gore re emele ka dinao go ka re le ke go bona gore sa go re bula dikgwebo re thama mebereko. Council le yone e dira mo e ka go kgonang go fa ditirelo tse di maleba. Go na le di garage tse di mo dijarate tse e leng gore ba ipuletse dikgwebo mo dijarate kana tota gone hela e tshwantse gore ba ga rona ba nneta ba baelo ba emela ka dinao ke tsa gore re utule re ta go boantse re ipaakanya re bota go bona gore a mme molao one wa di. Council e kopilwe go bereka le ba komiti ya dithabololo tsa motse ka jaana e le bone ba itseng matshwenyego a banni botoka sengwe se go dumelwang se ka thusa go fefosa ditirelo le dithabololo. Makgweng, BTV News, Francistown. Toitse re leboga go bontse weekend tsona dikgang tsa rona di tswelela jaana mo parlamente wa kgaolo ya Good Hope Matete ebile gape e le motshwarelela tona wa tsa lehantshe le temothuo Dr. Edwin Dikoloti o rotloeditse banni ba motse wa Lorwana go boela kwa marakanelong a ditsela go lemoga botlhokwa jwa gore lelapa lengwe le lengwe le nne le dikgomo le dihutshane selo se e neng le sone konokono mo nakong tsa maloba. Dr. Dikoloti a re go dira jalo go ka tsosolosa mohama wa thuo mono gae le go thomamisa ha o nna le seabe mo go heteng tsholelo a rutwe gape Gilbert Mogorosi. Dr. Dikoloti o rotloeditse banni ba motse o go ikita ka thupana go tsena mo mohameng wa temothuo ka mashetla ka ele one o tshwereng bokamoso jaaka o itshupile go tswa go lowe. Minera o tsamaya wa sekolong no go sena jarata ka kono e sena le saka go le baka Botswana ka go itlhoka ga bone ba kgona go sala kgongwana e le bosiele gore e ka story ha o intshitse ha ntse ba e bela teng o no re go ikwela kae me go lo mo simola go tlisetsa moakanya wa gore a gore go batla masaka kwa nteng ha o batla gore o ne ta tse tlhomamiso ditho go jo mongwe yo bo tshwereng thata mo kgaolong ke go senyediwa batho mo Botswana megala ya motlakase ga re itse gore go dirwa ke mang bogodu jo tona mme ga le mapodisa mara le ka la ga tlhaela mme le se se tla re nametsang ke go bona gore ka go ke ra e bona gongwane ba tla bona gore yaanong go tlhaile.
e re le go ntse jalo banni ba ne ba supa ha ba lela ka borukutli jo bo diragalang mo motseng segolo jang bogodu jwa megala ya metlakase e ba tlhalosang ha e kukediwa ke go runya ga madirelo le bagwebi ba ditshipi. Ditshipi tse re di rekisang mongane di kgagangwe le kgopha ga re robane ga o tsa go tsaya megala kwa ba etseng mo teng ka moso ga eo a so minister kopa di kgaoga ga re a le matlakala tshipi a eme go sekolo go bjona a nase a kgopha e tswa magotsenana a ka bona kgopha e tswa mo teng mongane borukutlo o tla e bore tsho go tle ya rona e tsang mo motlakase mo nakong ya gompieno batho ba smart boss ba ne ba tla gore tsenyetsa maranyane ya mme ga a bereke ke sekgapa hela ka ntlha gore ga gona motlakase mo gone. E re jaaka banni ba kgaolo e ba mekamekane le go itshetsa ga mmogo le go tlhabolola matshelo a bone go supagetse ha temothuo e le yone lerumo le ka lone le ka tlhabanalang banni ba mo letlhokong la mebereko. Gilbert Mogorosi, BTV News, Lorwana. a re sekomorolo motho e tshwere go lekola batlokwa banni ba motse wa Tlokweng ba re bolotse semmuso sekano sa go tshegetsa moletlo wa go ipelela dingwaga tse di 145 motse wa Tlokweng o ntse o le teng. E rile a tlhalosa ka metseletsele ya mediro e tla simolodisiwang kgosipuso Gaborone a tlhalosa fa modiro o le botlhokwa fela thata mo morafeng wa gagwe ka o supa ditso le motlhala wa batlokwa. Mphokele boge go simolosiwa ga logo ya bogosi jwa morafe wa batlokwa ke sekano sa go supa fa boeteledipele jwa bogosi jwa Tlokweng ba ikaeletse go tlhama mebereko mme se ke tsela ya go diragatsa thomo ya kemedi ya morafe. Kgosipuso Gaborone o rurufaditse fa ditiro tsa morafe di tla diragadiwa ka tsela ya maemo a kwa godimo go tsosolosa seriti le ngwao ya batlokwa. The logo symbolizes our heritage, unity, and vision for the future. The logo also reflects our identity and who we are as Batlokwa tribe, and the wisdom of our forefathers and our present leadership. Sekano se supa bokao jwa rona re le batlokwa. Kgosi Gaborone o kopile morafe wa batlokwa go tswa mo metseng e tshwana le Matseta, Tubane le Mogobane go thusa go tsamaisa meleto e tla tshwarang bošeng ke bakgotlakgolo ya batlokwa ka se se tla thusa go tlhabolola kgaolo ya batlokwa. This is a call for everybody who resides in Tlokweng. Mo Tlokweng morare ga o tlola molapo le noka ya Notwane o motlokwa. Ga o tlola noka o tsena ka motseo o motlokwa. So ga ke re batlokwa ke ra le monni mongwe le mongwe o nna mo motseng wa Tlokweng. We are an inclusive community. Ke tla ranola ka go simolla pele ka go lemoga seano sa rona e bonthakadu. Thakadu e jaaka le bona ntse jana so seo se supa boleng jwa rona ba setlokwa gore ra amogela re direla batswa ka kontle marobalo. Batlokwa re batho ba rena le ditso tse di tonagela thata tota go tswa hela go re tswang teng go go kgosi tshwane ko Afrika Borwa go latela le dikgosi tsotlhe tse ne datla go tlhalla ka kgosipuso Gaborone. Ngwaga wa 2025 ke ngwaga o mogolo fela thata mo banni ba kgaolo ya Tlokweng ka batla bo ba ipelela kgosi pele ya motse wa Tlokweng kgosi Gaborone gape batla bo ba ipelela tshimologo ya motse wa Tlokweng. Mphokele boge Botswana Television Gaborone.
Tsara thudimela tsa mahatsa selela ha tsela Ethiopia le tsene mo tumelanong le komponi ya Dangote Group go aga maharathatha a menontsane ko kgaolong ya Gode kwa Ethiopia. Maharathatha a sologetswe go ka ntsha menontsane ya bokete jwa 3 million metric tons ka ngwaga e le bonthapongwe jwa maiteko a mogolwane wa komponi eo go hokotsa gore Afrika a ikaege thata ka go reka menontsane le tse dingwe kwa tsa temothuo konte ga Afrika. It's going to be second largest plant of urea in the world. Compared to our own in Nigeria, the same size. So this is very, very historic, and it is by far even more than what Ethiopia is consuming. But by the time it is ready, I know agriculture is being propelled in Ethiopia on a massive level. So this investment agreement that we've signed with Dangote today represents a very important fundamental project for this country. The overall project is estimated toward $2.5 billion, and the plan is to produce 3 million metric tons of urea fertilizer. The government's share through Ethiopian Investment Holding will be 40%, and the Dangote Group will have 60%. Motho interna me re di tshwere gone hong re tse jana tsa metshameko le Edwin Mashako. Tsatsi ke la botlhano kgwedi ya Phatwe e le 2024 ngwaga wa 2025 mothuetso madume dumela a re dilome serota ka tsa metshameko na ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re dipaakanyo tsa ditlhopho tsa boraro tsa lekgotla le le emetseng ditshwanelo le dikeletso tsa batshameki ba kgwele ya dinao monogae la Footballers Union of Botswana di tsweletse morago ga gore go rolwe maina a bontlhopheng ba khuduthamaga lekgotla leo le tla tshegetsa ditlhopho kgwedi e tlang e le malatsi a le mararo segofatso badubi ka dintlha. Ikopelo ya bonthopheng e simolotse kgwedi ya Phatwe e le 12 ha go rolwa ga maina a ba bata bomba emetse ditlhopho e nnile kgwedi eo e le 25 mme se sa bo se bulela ipapatso ya bonthopheng e ta tswelelang go hitha letsatsi pele ga la ditlhopho. Mogolwane wa tsa molao ka lekgotleng la FUB Nelo Medupi o rurigaditse ha go ta phadisanelwa maemo a le 10 ga mmogo le gore bonthopheng bothe ba hiteletse tsothe tse di neng di lobiwa mo go bone. Then the members would come into the office and then give us the names of the people that they are nominating. Maloko ba tatsa difomo go thopha maina a ba baeletsang gore ba emele dithopho mme ebile motho le ene o ka ithopha go ema. Go na le komiti e tsamaisang dithopho e setse morago melawana e teng ya dithopho. Komiti e sekaseka gore a ba thopilweng ba siame go emela dithopho. Gore motho a emele dithopho o tshwanetse gore a bo a le leloko le le heletseng la FUB ga mmogo le gore a bo a sena melato epe. Morago ba thopilweng ba tisa dingongorego ha di le teng kwa komiting ya ditsheko mme mo nakong eno ga gona dingongorego dipe tse di amogetsweng. The appeals committee, there's an appeals committee. But where there are no appeals, like we have in the current process, then the final nomination list will be confirmed to the membership. Lekgotla la FUB le thomilwe ka ngwaga wa 2010 go emela dikeletso le ditshwanelo ga mmogo le go godisa tomagano mo batshameking ba kgwele ya dinao mono gae. La bohelo lekgotla le tshegetsa dithopho ke ka ngwaga wa 2021. We don't have any provisions that limits the terms tse leng gore motho can serve in or can serve. So ga rena melawana e laolang gore motho o ka nna sebaka se se kae mo komiting ya khuduthamaga ya lekgotla la FUB. Mo nakong eno re na le maemo a bonthopheng ba ba senang baganetsi ebile bonthopheng bao gape ba le mo komiting ya khuduthamaga ya nako eno. Those positions even in the previous or on the board that will be going out now.
Dithopho tsa boraro tsa lekgotla la FUB di tsologetse go tshegediwa kgwedi ya Lwetse e le garataro kwa Tokweng, mme moeteledipele wa nako eno wa lekgotla leo o na le thatatshekiso ga mmogo le bathusi ba gagwe ka bobedi Lesego Molemogi le Bona Moseta ba tabo ba eme ba sena ba ganetsi. Tshegofatso Badubi, BTV Sport, Gaborone. Ditlhopha tsa Matebele FC le Morupule Wanderers di phirima di tsomana le phenyo tsa tota ya tsone ya ntlha ya paka ya 2025-2026 ya League ya FNB Premiership fa di thulana ko lebalela GU ka nako ya borataro. Kukantsu e amogela Wanderers e tla ka matsadi a ditatlhegelo tsa ntlha tse pedi kgatlhanong le Township Rollers le BDF 11. Banna ba ko moepong wa magala ka fa letlhakore le lengwe ba kgwatisitswe ke Jwaneng Galaxy ka dino di le 3 go lefela mo motshamekong wa ntlha wa league pele Rollers e ba fapha ka tse pedi go e le nngwe. La bofelo ditlhopha tse di kopane ke ngogola fa Morupule Wanderers ba fenya Matebele FC ka dino tse pedi go e le nngwe. Motho Sejo Senye ga se fete molomo di amogele di le kalo tsa nako ya bosupa di be khutlo go nefa tse le bogejalo morwarre Tshepiso Sekolo tse dingwe tse latelang le tsa ura ya boroba bobedi e le tsa sekgowa tlholantso bereka ka bonatla bonokopila le botswerere bodibotjo. Labor bill which has just been passed. So this bill is going to affect a lot of things in the business sector.